Ebyo nabyagambwa eriizooba baba barikuronda ba chairperson w'obukiiko butari bumwe na bumwe hamwe n'okuhayo izina rya chairperson wa District Service Commission ekintu ekitwire kimazire obwire buringwa kiremire. We are to fight the corruption. I encourage all members to join the fight and share information about corruption tendencies in your areas. Honorable members, please don't go in corruption. Ya committee manya works manya education bikire kubambazayo bakaringuriza contractor akuzerata bamuringurize kandi bazo field bakasanga ngo ari ekikucumbagera bize ba reporting. Nikigamba ngu bakansara bamwe babere nibiha abantu sente eze bituga ngo babone babahereza obuhereza bwa government kandi obwakube buriyo bwabusha zirabireho twaragizireho na information eri kwijaha eri kwereka ngo bagagira ngo baza kwereza ikizimbe for example bizimbe hate government ikombeka ahishomero nerye miryango ibiri ya classrooms na office bwene erye miryango eshatu azi ikizimbe cyo costinga miliyoni 100 so abamwe bakabije bakwika akugira ati tuherezo miliyoni 2 nsa kwa miliyoni 10 so bari bareba miliyoni 10 kandi aba bagaraka bari ngo miliyoni 2 n'inke munongo. Mu bantu abaronda haba harimo izina rya James Mujurizi nka chairperson wa Service Commission, Catherine Nagatha chairperson w'ebyenguto amizi hamwe n'ebyobwiga byo mu itaka, Abel Gamba nka chairperson w'ebyesente hamwe na Frankson Muhumuza nka chairperson w'ebya social services. Twaronda kansiyo yaronda abantu abayembera ubukiko kana business committee as in place fully jumaisa nguzafutana ko gukora gihe cya kabiri yari yashonge DJ nkuru twamare myezi mu ndatine District Service Commission rijo ba councillors bahinguza izina na leta ryo Mujuru James atwiraha gakoraho imyaka 28 mu district government yabo kumushomesa is conduct nemanywa publicly kandi yarabaho tuje ko expediting a process yo kureba Public Service Commission yabasa kumurabyamo nukwe tandike okukoremeramo. Bakansara bagaruka bayihanangiriza okukorera hamwe kandi bakakwatanisa hatabiremo kwebaganisamu babana benda kutungura bushenyi okwiza kuhereza je bikire ku bantu bakwatanisa kukora nko muntu omwe taro professor aragenzera akakoro kucondoza akatunga ebirungi byo kwebaganisamu ebirungi byo butakwatanisa nyabura obutakwatanisa nkireterera obuhereza bwacumbagera kanso bwahati ebiremazire myezi mwende taro gukora emirimo yayo nko kuhereza abanyabushenye emirimo okubatungura n'ebindi habwe enshonga y'obutagira District Service Commission. Gashaka Olivia na Sasira.